Muraho batwari. Yego uraho neza. Murakomeza. Mukomere. Mwageze ino. Ni byiza. Wahakoze wazindutse da. Kagace nta radio mujya mwumva. Turayumvaga da. Murayumva. Turayumvaga. Nta miringoti mboni no hose. Aha, rega tubura bitwereka abatware. Abagira iwanyu yagiye he? Secretariat telebusakumu n'ibindi byatsi bifata amazi nta na kimwe mboni naha. Reka da tumubone he? Tumubone ryari? Kumbana ngango. Yego amasaka yanyu ndabona kura neza. Twabonye akabura se noneho. Ndabona atari bibi cyane da. Oya. Ariko kandi dore ntibiri ku mirongo iboneye neza. Mirongo no kuvuga iki? Ntago bababwiye se? Tubibyiwe nande? Kada. Muniteragira iwanyu sakuri. Ntabwo agerino. Muniteragira ageno rimwe mu mwaka. Ubundi se yabasobanuye ko mirongo imari iki? Reka da. Tatubwiye kubyerekeye mirongo n'ikima. Ariko mwe muracyumva kandi na maradi yarahari buse ntimujya mubyumva. Imirongo. Imirongo mu mirima neza. Ibirayi, amasaka, ibigori byose bikajya ku mirongo. Ku mirongo. Bandoga data. Ibyo bintu nditubize. Ndano wigeze abitubwira ngo natwerekere uko bigenda. Ka twabyize tuba tubizi. Nuko zamutwerekera. Ibyo ni ngombwa muniteragira iwanyu icyo yagombye gukora. Tumubone he? Ubwo nzagaruka ubutamubwira azaba hari. Namubonye he? Dore agerageno rimwe mu mwaka. Rimwe gusa. Ubundi akanyura hanyaruka. Agana mu mirimo iri hara hepfo hariya mu rukombe. Dore ko afite ubukonde bugari cyane. Arakomeye dana arakiza ireka. Agera aho ahinga naho haraza. Agera aho atanga naho yata. Akagira n'ibindi reka. Cyakora abantu bino muvuga menshi. Ko moniteragira igeze aha. Yabona ko mukazi shinzwe harimo amakosa nkayo yo kumenya aho ahinga naho yata. Erega tuba tuvuga ukuri. Oya, ntukeke ko mutinya kuko moniteragira ndi hejuru ye. Ndabizi batware murakomeye. Gusa ngiye numva utuntu nk'utwo. Amaherezo byazana amatiko. Kandi umuntu wo mu kigero cyanjye agomba gutanga urugero rwiza. Ariko tinyakoba kwa agoronome. Ndakumva. Bagize ikibazo nabanyombye cyane. Yewe, niba kinjiye mu buhinzi, uko bishaka niko ngisubiza. Umva navukiye mu buhinzi. Kandi n'amashuri yanjye si make cyane. Giturukiye mu mizo kibaze rwose. Reka ngibaze. Ndashaka kumenya impamvu. Twatera ibyatsi bifata amazi. Mu kibaya Kigali ngiki. Ahantu hatagira umusozi. Kandi umuntu ataze epfo na ruguru. Dore ngo uyimvura iguye amazi areka mu rutu tugenda. Gutu. Tutugenda duca hagati y'amayugi. Watera ibyatsi utegose. Tubabwira tuzi impamvu. Naho ibyo kubibuburo ku murongo. Kandi ngo imirongo iboneye neza nyine. Uzabizana handi ino turabyanze manduga data. Ngwiki? Yewe. Ibirayi ruhengeri yeza. Bikagera Butare na Kibungo ndetse ni Burundi bakabihaga. Ngwico wabinengaho nuko batabitera ku misitari. Ubuse konje ko amasaka ryana. Ngamenya ko yicira gakura neza. Imirongo twayirekeye mu mashuri. Yewe. Hakwiye undi mutegetsi mu cyaro wabigisha ko mu Kinyarwanda gucyaza karima atari byo ngombwa. Nyamara ndakubwiye agoronome. Erega kukumva nakumvise. Ibibazo bajije bifite ubwenge. Ubu utanzaza niteguye mfite n'igihe gihagije cyane. Ahubwo. Dore ndabona saa 6:05. Kandi tume kuri moniteragira iwanyu. Namubonye he? Uzakora ushoboye. Utanzasanga afite raporo z'ivyerekeye kurwanya isuri. Igihe nzamubonera nzamubwira ariko se. Ahubwo urabeho. Mugenda amahoro. Ngo imirongo ibiki byose nukubivuga gusa ndibana bitwerekere. Kera turahingaga ku mirongo ntitwahingaga niba bana dukongorera tukabura kabura bokanyago.